Infinix GT50 Pro. Phone gaming bawah flagship. Spek dia memang tak masuk akal. Mari saya ceritakan. Skrin besar 6.78 inci AMOLED, refresh rate 144Hz, memang smooth gila. Swag pun rasa premium. Chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate dipadan dengan 12GB RAM, ada extended 12GB, total 24GB RAM dan storage sehingga 512GB. Game berat, buka je jalan. Kamera utama 50MP dengan OIS dan 8MP, lens ultra lebar. Pada kamera selfie, 13MP cukup sharp untuk konten harian. Bateri lagi padu, 6150mAh, support 45W fast charge dan 30W wireless charge. Jarang phone gaming ada wireless Siap ada IP64, tak risau percikan air atau habuk. Dan ada GT trigger butang bahu dengan pressure 2 tahap FPS, player confirm suka. Yang paling padu, sistem cooling hydroflow, liquid, cooling architecture, main game lama pun memang tak cepat panas. Harga untuk Infinix GT50 Pro, 12GB RAM, 256GB storage, RM1899 dan 12GB RAM, 512GB storage, RM2199. Kalau kau cari phone gaming all-rounder, yang ni memang boleh lawan harga dia. Nak info terkini? Korang jangan lupa follow All Gadget, Your Gadget Solution untuk video teknologi update yang menarik.